ilmaan gafaa gaanamni silaanii carraa isifata itti oolle ja'a ilmaan gafaa kannachurra maaltu si kaasee jedhanii ergamana. Ilmaan gafaa irratti wanni na kaase wanni diinii duraa hin jirtu. Osoo fi waggaa dura harka irratti ol fuutu biyya hunda bulchitaa tayyattu takkaas biyya hunda ajajjaa tayyattu takkaas baatee jirti. Mee sanfaan himi mee. Duraanin jeene sooti qashaa baatee afurma shanitti. Ni Ibraan ta'an jee maqaaleen Ibraahimi Ibraan naatti itti maxxanse ni Ibraan namayyuma Ibraan ta zalaalan biyya cufaa Ibraan ta'an jee. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد بلين كيا قالب غاري خنين فولا كاميرا خنات ندوا جاجرتان وهون درا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيجا سلامتا ولنجنة ربي جرا ولديبنه والسلامتشو نوفكنة غلطن فنا الحمد لله رب العالمين إن شاء الله كما قرتن الرا خيسما هاريان نسنيف دفه أبا في هادتية الله أكبر الرئيسانين انترفيو سنف قدو دافدو إن شاء الله سلامتا إسنين جاني غمانمان دعاي ها إسنف قدني وان تكا تكا نامسا دين الرتي نمنك أبو قبسو دين الرتي أبا قباتشو قمنو خنود آمن تها قصبو ولد ديبنا ميغما شياسين إسن دبرسا الله أكبر شياسين جتشون قباب دمتي نمان قرآن الرب برده خنگرته اچرا تاک جنة لما جنة گما گرته مجلسان ويرگني شادم تولا بير وجا سدتي في چنا وان سگل دهاتو خن تره غسبودا شيخ جمال عبد الله حسن بير جرا خنو شيخ جل قباتي الله اكبر قران الكريم سر قرانه اكاس يما گما سا اسن دبرسه اسن رتي سلامتو اسن جاء نفانا ترى الله أكبر فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دعوتو تغينيا أكما جامتي دين ربي ترتي نوجي مالي دين كان وان ربي نرتي نوجيف دائما خيزان هنداو رتي خاصون دركم ربي نور خايجو وان كان تهف ilmaan diinitti afaan barsiifachuun adaba islaamaati amantii islaamaati waan kana ta'eef isinilleen namuu ilmaan haqabuu fi hamataa isaatiin baratus diin irratti wal kaasuu qabdanii jettu wanni barsiifachuun rammaaltu kaasee jaa barsiifachuu irratti wanni na kaase haqa rabbiin nurra kaaye haqa rabbiin nurra kaayee jiru amaana rabbiin nurra kaayee jiru bakkaan gahuudhaaf kaanee barsiifachuu irratti kaanee jechuudha. Akkasuma namni hundi barsiifachuu qabaa jechuudha ilmaan haqa rabbiin nurra kaayee kana gaggeessuudhaaf jechuudha. Amaana rabbiin nurra kaayee amaanaa rabbiin nurra kaayee baadhanne jechuudha. Aadamii baadhate abbaa keenya Aadam kana hunda nutis bakkaan gahuudhaaf fi barachuudhaaf itti kaane jechuudha. Akkasuma ammallee barnoonni kun hunduma ammallee barachuu jirra. Rabbiin waa laaffisu akkasitti madda araashii baafannee ammallee barnoota itti jirra jechuudha. Majlisa ammallee ijaarrannee jirra. Irraa durallee akkasumatti yoo barachuu jirru majlisni nu akkasumatti rabbiin wal fidee ijaarrannee itti barachuutti jirra jechuudha. Xumuruudhaan nu hafe jalqabnee jirra. Kanallee akkasitti du'aayi nutti godhaa namoonni sagalee tana dhaga'isan du'aayi nutti godhaa kadendeulleen yaadaan nu hojii jiraachaa akkasitti akka nu gargaartanidha jechuun ni barbaanna. Akkasuma silaa'uu maal seeta tan nuti ittiin dhaqabnes rabbiitu beeka isaatu itti dhaqaba takkallee rabbi haalaas nu haa mijjeessu akkasumatti du'aayi isinis akka nutti gootan walii dhaamuu barbaannaa jechuudha. kanarratti ammas yaanni keessaan dhufaa jiru du'aa'iidhaan wanni takka tan gargaarsa waan kanaa tahee maaltu jira
مو إسمان نيته برمسا خنتي خئ مو إسنماتو هرلتشوتي نيام برمساتو جرتي مو إسن ترجع بيسمو أكمل وانجة توتو قمنا رياضة جرا jalqabumaa'u rabbiin nama keessa kaaya silaa'u nuti jalqabumarraa ijoollerraa ka'ee akka mataa kiyyatti diinumatti nararraate julbuun أيه diinitti odoo nararraatu jalqaba odoo dardaraati ibaadaa godhaa turre أيه kanarraa ibaadaa tanarraa waan onnee nu seentee jirtuuf durga gaafa dardaraa fi dubra kaayaan san haraa masgiidaa goyaanu amma masgiidaa faanun jechaa warreen jamaanu godhulleen ni jiraan baana dubrilleen duratti hoggaatiin tasbii naqannee yaana warra tasbii naqatu warra salaatu warra siyyaa yaantee moo kana jamatti godhaa ture أيه kanaafuu waan ija سماو أذانات ترتن azaanaa turre salaataati turre أيه dardarinis nama isaanii wajji deemu fedha hogga gariitis na harkisaatuma koottume ni aanaa jechaa na yaafaatuma jalaayis badaatuma karaa masgiidaa deema الله turre jechuudha. الله Kanaafuu rabbiin nama nagaa waan duraanis onnee keessa jirtuuf أيه ilma rabbiin hogga nu kenne diiniif kennannaa jennee durbaanu الله nu keessa jirti. الله أكبر Jalqaba akkasitti du'aa illeen godhamaa jirtiin baana. الله أكبر Hani sila rabbiin warra rabbii kadhatuutis bakkuma tanatti nu kadhadhaa jechaa jirra du'aa illee goosisaatuma jirra. Du'aa musan rabbiin nu qeebalee أيه akkasitti ilma rabbiin nu kenninaan karaa diin ergachuudhaaf nutis waan hamillee jirruuf erganne jechuudha. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله مي أسمان قما أماتيات نسند برسا هذا بيه هنداتي سلامتا إسنين جتة قم تشوتا إسني بكن يتي الله أكبر أكست إن شاء الله إسنير السلامته دعائي أصدر غدا ترتي في تايا أما غدا جرتو أكت أرجع جرتو في برسيسو تنا إسيدان نيته دوبات تجبه إسمو مو ilman huniyate agarree barsiifne waan jiru isiidhaas niyyaa isin qabdu osoon argatin dura hoo niyyaa barsiifachuu akkam ta'a akkam akka qabdu gamanumaan intarviyu isiniif goona gaa guyyaa duraati dhiifamaa wajjin jechaa meerran nu salaamadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته خنو daawwattoonni keenya kun gaa kan waggaa lama moo kana asiin nu hordofaa jirani akkasitti irraa nu haasayisii nu gaggaafadhuu jedhanii mee diin barsiifachuu irratti maaltu si kaasee duraanuma rabbiin yeggaal mana kanatti diinii fin kanna dajeetiin ni yadde abbaan warra ta'uu idaati. Allahu akbar ayyee Eegaan diinii kanna de abbaa wajjin jabaadhee bira dhaabbadhee ayyee hangafni dhiira ayyee tokkicha kana diinii jechaa kanninee kani dubrii boodarraan dubra ayyee akkuma abbaa sheekaa jettu duraanuma rabbumaan nun naqe akkasitti hamilee isaa jajjabeessa ayyee wajjin as geenye ayyee ammallee kattuma fufna jirra. Allahu akbar ammallee hin dhabnu bakkaan geenyaa jechaa jiran Allahu akbar gamanumaan jabaadhaa du'aa inaa godhaafin isinin jaa mee du'aa'ii eegas booda nama goosifattee fi diin kana du'aa inaatti godhaa jetteeni sheekan haa ta'u ifiif haa ta'u namni ati du'aa'iin nama saniin taate jettee agartee achi haatattu yoo jiraate asumaan du'aa'ii gaafa sanii tayyattume nama rakkate rakkoo baasuun haa taatu. Sheekh Ahmad Abdullahi Hajaan tokko Ayyee biyya fadhi sirraa mana keenya dhufe Ayyee. isaa xiqqishaa ayyee akkasitti diinirra wal barreeni ayyee. isuma sanirraa hinanis hangan harkadhe. Allahu akbar Sheekh Ahmad jechuun darasoota matnoota guututti ganda san qubatee kan qaraasisaa ture isaan bira galuudhaan nama diin bira dhaabbachuun nama milkeessitii isumarraa milkaa'e jeetii yaada darasoota isaatiif isaanuu waliin qubsiisanii du'aa irraa buufatan fakkaatti an xiqqoo yaadadha malee yaadadhu sheeni sana eegas boodellee gandaanii deemanii du'aa'iin tanuma isaaniitii jetti gaa'ummaan Allahu akbar maasha Allah niyyaa akkanaa qaban meegaa amma gama sheeyyaasin deemina abbaa ilma hangafaa gaa namni silaanii carraayisiifata itti oolle ja'a ilma hangafaa kannachuurra maaltu si kaasee jedhanii ergamana. Ilma hangafaa irratti wanni na kaase wanni diinii duraa hin jirtu jedhin niyyadhee isaa duraas dalagachumatti hin jiraa jiraachumatti hin jiraa ibaadaas godhachumatti hin jiraa akkasumattiin akkumaan asii dura godhadhuttiin godhadhaa diiniif eegaaniin jalqabaniin kenna jee numaan kennaa jeetiin ballamaniin guuta jee kennadhe jechuudha. Jalqabaa
warri tila du'aayi naa godhulleen odoo inni hin dhalatin illee warri irra wal qabanii jira. Akkasitti irra wal qabanii kaan gurbaa dhalataa kamisa dhalata kaje kaan gurbaa dhalataa jimmata dhalata kaje irra wal qabellee ni jira. Ha dhalatu kun illee Nasraddiin ijee warri haasawellee ni jira. Isuma kanaawu akkasitti irra wal qabanii anis numaan kennadhaa. Akkuma isaan jedhanitti rabbiin gurbaa naa kenninaan numaan kennadha jeetiin ni jedhe akkasitti ballama sanniin guuta jee kenne jechuudha. Wanni inni qalbii jalaa mureef ballamaan duraan seenee jira. Akkasumatti ammallee ballama san keeysumaan jira. Rabbi fiintan waa baasu kanaa turan na haase jechuudha. Maashaallah baarakallahu fiikum jazakumullahu khayra. Akkuma dhagaysan kana gaa kunoo ilmaan gafa qasila ilmaan namaa wajjin guddisu waan qaalii wama qaalii kannaniif jeesha yaasin ana kana isinii kannee ture galata guddaa isin biraa qaba. Ilaan ga ammatti gaa barnoota inni na eegalchiisaniin as gahe Allahu akbar. Ani gaa ni yaadadha uumaan jee galata galchuun hin beeku gaafa ijoollee hoggaanii fi yeroonii fi nuti qur'aana dhaynee gallu yoo as geesse badhaasa kanaatiin siiqan yoo as geesse gaafaan wal fajiri geewu ni yaadadha badhaasa keeti jee kan naa qopheessee hoggaan qur'aana galu arra wal fajiri geesse bar jee kanaa kan Allahu akbar. Ammas hoggaan ol siqe hoggaachi geesse waan akkasiitiin si badhaasaa jechuu isaanii yaadadha. Egaa inshaallah galata isaanii hin dandeenyu rabbummaan nurra haa galchu. Akkasitti bakka isaan gaafas irra nu kaayaa turan san amma gaa ilaan gaa ammatti irra jirraa ammallee du'aa isaaniitiin nu cinaa dhaabbachaati kan deemaa jirru. Isinis du'aa nu cinaa dhaabbadhaa isinin jenna. Egaa yaanni gaa silaa hedduudhaa jira kan gartee dhiyeessinuu fi meegaa itti dhaamsa gartee tokko tokko isinis du'aa naa godhaaf jettuunis waan takka gama kee deebisnee seenaan takka takka akka miliixee baatutti maal jetti gaafuma ijoolleetu waggaa osoonii fi waggaa dura harkarratti ol fuutu biyya hunda bulchitaa tajettu takkaas biyya hunda ajajjaa tajettu takkaas baatee jirti. Mee sanfaanuu himi mee duraanin jeene sooti qashaa baatee afurma shanitti ni Ibraantaan jee maqaaleen Ibraan naatti itti maxxanse ni Ibraanta namayyuma Ibraanta zalaalan biyya cufaa Ibraantaan jeen. Allahu akbar. Isaa dhalattuudha. Hanga baatee afuritti ol daddarbee akkana jeetiin illaa rabbiin waan quba qabu haa rabbiin agarsiise. Walumaanuun waa gammachiisu isinis akka gaarii du'aa naatti godha. Allahumma amiin. Rabbi haa faayideessu. Amiin. Waan inni yadhetaniin irraan jiru isa rabbi bakkaan naa gahu. Amiin. Akkasittiin xiqqashaa kana kajoolleen taphachiisan akkas jee ol darbee kana jaan gaafa inni xiqqaadha. Allahu akbar. Rabbi irraa jaalatu. Seenaa takka na yaadachiifte haati Muawiyaa ilma Abi Sufyaan yeroonii fi isaa daa'ima intalti takka dhufte micaan kee kun biyya tana bulchaa jennaaniin kolkolu amicaa kiyya dadda biyya tana bulchuudhaaf hin dhalle biyya guutuu akka bulchuufi niyyadhee guddisaa jira jecha siisan na yaadachiifte maashaallah. Amma gaa seenaa takka qabsoo sheeyyaasin takka walii dhiyeessinee xumurra. Gaafa darasummaa Shee Adam Tuulaa bira dhaqu anaa umriin tiyya amata 12 kanaga barumsa kutaa 8tti kaniin dhaabee ijoollummaa amata 5 irraa kan mana barumsaa na naqanii mana na barsiisaa mana barumsaa idileen na oofaa akkasitti deemnee akkaadaamii kana kutaa 8tiin hoggaa geenye darasummaa deemuu qabdaa jechuudhaan hoggaa na oofan waan takka tan liqaman barirraa isaanirra gaggeeffamte takka taniin hin daganne mee gamanaan dhiibbaan isinirra gaggeeffamte qabsoo akkamiitiin akka bira kuttan osoo nuuf himtanii maal isinin ja'anu barnoota diin kana ilma barsiifattee ooftee ilma barsiifachuudhaaf wanni isinirra gaggeeffame ni jirti. Ni jirti gaafa san waan diin kana hin feeneefi warra tawhiidaa kana waan hin feeneef qabsoon gaggeeffamte ni jirti. Wahaabiidhaa barsiifattanii yaani wanni nurra gaggeeffamte. Majlisa keeysaanii maarroo mul'atte janiituma siyaasaa waa'ee siyaasaa himanii waanuma gartee bakka san hin jirre uumanii haa ijoollee galfachuu qabdanii jan waliin nu qabanii haa aanarraa caasaan kabineen aanaa dhufte yookaan achi galee galfadhaadhaa ijoollee teeysan barnoota kanaa barattu galfadhaa janii walgayii guutuu akkana nu oolchan sanumaaf walgayii godhanii takkittuma tanaaf namaatu asii barnoota dhiisee yaa'ee darasummat deemee jiraa jan
maalii yoo baratan jennee gogaafannu achi keessaanii wanni mul'atte hawaariyyaan jira bota hawaariyyaati jedhaniiti ijoollee galfachuu qabdanii jedhan hin galchinuu jenneen yoo galchuu baattanne hidhamtaniin wani nurra gaggeeffame akkasitti abogaa tanumarree gaa waraaba isaan jeesanii fi haatanii nu mammaysitan numa afaan nu mammayisini na nyaadhu waraaba isii jeesan sanumaaf yaatan malee wanni san hin jirtu akkasitti haa isaanis biyya mootummaa keessa jirani bakka sanumaan jirani diinuma kana balleessuuf deemtanii irratti wal dinne haaye akkasitti hawaasni tokko tokko kan bira ejjees ni jira hawajjumaan murteenu godhee guyyaa hangana kanitti yoo galchuu baatan akka hidhaman jee murteenu godhees ni jira akkasirratti wanni kasiin irra gaggeeffamaa turte harkaa fashalee hatti hidhamellee ni jira hammoo sodaateetuma ijoollee galchee nama galchees numa jira akkasumatti qabsoodhaan keessaa baana jechuudha. Allahu akbar masha Allah barakallahu fiikum jazakumullahu khairan qabsoo barsiifachuu bichaa osoo hin ta'in tangalchi yettus gaa kun haala kanaan isaan mudattee wahaabiidha jechuudha waa hedduu takkatan deemaa turte akkasitti rabbiin gargaaree nagayaan xumuranii jirani alhamdulillah jechaga galcha isin hina namoota hedduu gaafas darasoota gandarraa nabira jira ka abbaan nabira dhufee galchi naan jaan jee nabira galchallee ni jira alhamdulillah fedhuma isaatiin fi akkasumatti du'aa'ii isaan rabbinaa kadhachaa jiraniin kaniin as ga'e alhamdulillah jecha inshallah mee daawwattoota keenya kanaaf takka du'aa'ii godhi ichi butu xumurraa rabbi isin haa jaalatu amiin dalagaa faayidaa qabdu isin haa godhu amiin baratee ka isin barsiisu kanaas rabbi haa milkeessu amiin والفيها هندا أركاها آمين ميلا خليقة ربي علىك آمين خيبودة تسا يقدر تسا أرك آمين إذن اللي نقسمت تسا جلان سن عامل كيس آمين ورمل كيس الرامل كايس ناقل آمين ربي سنت عنك آمين ربي سنت عنك آمين أكني يتنيولت سنياتو آمين ربي سنياتو آمين نتيس بلاتا سانا في أبا شيخاتس نو أغرسيس آمين واني إني ديمي برات تنجر تنوما في التقوت تنتمالينا مماولي جرة آمين أولين عمر آمين أولين عمر آمين كل في ربي أركاها آمين كل في دين أركاها آمين ربي أفايدس آمين خبيات له أقول آمين خبيا رابس أقول آمين يا ربي ملكيس آمين يا ربي ملكيس آمين يا ربي ملكيس دعائي دقيقة لما ديمتو شيء ياسين نقول ياسين تمرة أكست مي اتفوفا دعائي نقودا أسمع تمرة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ورحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام واجعلنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إلهنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله إن شاء الله بلينك يا قالب غاري خنين أسين داوچا جرتن ترتينغا أباخي يا في أمتي يا وجين جيسنه خان أسد دابتها إنفنة والله نمي إيجال ملء هنتو مرمنة واحد دوجرة تسلا إن شاء الله خاصو فدو أمو يرون هيمنة فالدراف خطتي بني إذن هاسا يسنو تها الراف أنكم خانا نفقد فدا إسن جنة واحد دودا جرا تنغرتي تنخيصة إسام مدتة أكسمتي قبسو برسيفتشو خيصة إسام مدتة سينا أدى تتنرى وجه قبن هدودا تم متاخي يخنا خيصة جرتو أنو
يرون ندان قيسي أسمتي قرتي الرقب أبسنا ولدي بنا هنقول ولدي بنو نجي رحمن كيسن في جراد داشن الجنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.